langsung saja kita panggilkan peserta selanjutnya. Nomor urut 19, ini dia Reza Nur Faudi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya, suaranya Nur Faudi. Iya, suaranya subhanallah ya. Mirip-mirip suara saya dulu waktu saya seumuran sama dia ya. Iya, Mirip-mirip. tahu. Kan mirip-mirip doang kali Iya, iya, panggilannya, iya. ya.